Mayamu live sida taram nokchari ngasi live thajarakliba sigi maram si koi viewer mayam da live ko thawai yawba viewer sing naha oraga su hanurga su maruina target is satra sing gi haitare koi satra sing gi oiba live pagi program ama hapna ba koi sinjari haiba program sigi maming yenging bata yu haiba yenging bata yu haibasi अथुब मतमदा कोई हौजरगनी हौजिक ngasi हौना अयेपसिंग थागलक पे यारे कदाइदा थागतकनी हाइबगी अकुप मरोल अदु कोई हाइजरके पुपु फोक टीवी की हुजिक ऑफिशियल वेबसाइट अमा हांगजरे वेबसाइट असिदा मयामना चंगबिदुना pupuffolktv.com हाइबो वेबसाइट असिदा चंगबिदुना सुम चिंखला कांदा अखोगी यंगिंग बता येउ हाइबा कोई कंटेस्ट असिगी सेक्शन अमा थेंगगनी अदुगी मपादुदा click here have a link thengagani madugi link aduna nambiraga amuk adongi artwork to submit taunaba number mamong thengagani madaida namaga adongi form adu mailaga isagi ming isagi email adagi whatsapp number adagi title ye adugi title amadi ayek palai dugi photo adu hapa matungda submit tawbirau aduga hairiba photo adu maximum 1 MB gi manung da like ba adumba photo gadabani aduga digital painting oina khoi computer di yekpa khoi chinlaw sing viewer yaragadi madusu akhoi gi jpeg natraga pdf format to oina haiba link adu da thabirau aduga hen akupa marol khangning ba leiraga su akhoi gi pupu folk tv gi telephone number 0385291146 amuka han haizirake 0385291146 haiba telephone number asida akoigi pupu folk tv gi office hour pung mapan makhai ayuki pung mapan makhai dagina nungdang waram numidang haijab tare nungdang pung taruk phawgi manungda thabirau haibo official website asi nauna launch tawjabani mayamna su changa longtang yengbiu aduga aikhoigi khoina silakadawa any contest natraga event lerga su masida aikhoi hapcharakani masida mayamna akhoigi support tawbiu cooperate tawbiu aduga art ka related oba sugumba akhoigi contest hapakpa taraga su masida adum akhoi yengbo phangani haiba tare aduga akupa marol yana akupa marol khanging so aini husing mathak haijagriba number aduda adum haijarakani What's your name, sir? My name is Ash. mayam live chambirapa khuding makpu taram nokchari hi Manipur hi MB Mohsin hi taram nokchari Ichan hi Best Dominus hi aduga aikhoigi haujiki website asigi link adu aikhoigi haujik thariba live asigi description da link hapchakhibani viewers singna link adu da changaga mutang yengbiu aduga link adu ya isam samna pupu folk tv gi site asi changa matungda yengbata yu haiba contest asigi section adu makha da phangani adugi mapada click here haiba button ama thengagani do click here to the namaga amu akoigi adongi artwork submit tawnaba button ama amu thokani madu namaga akoigi isagi maming thamelaga ayekpa melaga adum submit torpe yare yam sambani yam live ni yam changaga dum khangani adoga hena akupa marol khangning bagi show aino ji hajegiba telephone number da paw paw biro masu blog hi bro hi tam hi
ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯆꯨꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯔꯀꯥꯟꯇ ꯍꯥꯏ ꯌꯪ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯁꯣꯅꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯅꯝ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯀꯟꯅ एडिटिंग कन्ना पाइरी मथंगी लाइव सुंसोई सोइदना मखोई मयाम इंटरेक्ट तौबगी तंजादो लौबियो मयाम थेंगना चांगबसिंग अमुक्तंगा हन्ना हाइजगे थेंगना चांगबसिंग अमुक्तंगा हन्ना हाइजगे अखोगी पुपु फोक टीवी की अनौबा प्रोग्राम ओइगदौरिबा येकनिंगबा त येउ हाइबा कंटेस्ट असि अथुबा मतमदा पांथोनी मयाम व्यूअर्स सिंग मरक्ता लाइक थवाई यावबा मरु ओइना महिरोइ सिंग हाइबा तारे एनी यावनिंगबा अखोई व्यूअर्स सिंग यावबा याय अखोगी पुपु फोक टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट अमा लॉन्च तौजख्रे मदुगी लिंक अखोगी थारिबा लाइफ असिगी डिस्क्रिप्शन दा हापचख्रबनी लिंक अतुदा चंगबिरो नत्रगा गूगल दा pupuffolktv.com हाइबा वेबसाइट अदुदा चंगबिरगा अखोगी मखागी सेक्शन दा येंगबता येउ हाइबा अदुगी कंटेक्स्ट अदुगी सेक्शन थेंगगनी अदुगी मनाक्ता क्लिक हियर हाइबा लिंक अम थेंगगनी लिंक अमा अदुई मथंग लिंक अमा फॉलो तौबिरगा फॉर्म फिल अप तौबिरगा अखोगी कनोदा वेबसाइट असिगी खुथांगदा अखोइदा अदोंगे अयेकपदु सबमिट तौबियु अदुगा अयेकपसिंग अदु कनो हाइबजे बतारे 1 MB की मनुंगदा लेबा फोटो ओइगदबनी अदुगा चेदा येकपो ओरगसु डिजिटली येकपो ओरगसु अखोगी जेपेक नत्रगा कनो PDF की फॉर्मेट ता मयामना अयेकपदु थाबिरौ अदुगा अखोई अथुबा मतमदा मदुगी प्रोग्राम अदु अखोगी TV दसु अखोई ISTV अदमया थारिबा चैनल अदुदा हाइरिबा प्रोग्राम असी सुंसोई सोइदना संदोकचरनी अदुगा मदुदगी अखोइना खंगतलगा थारिबा मयामसिंग अदुगी मरक्तगी अखोइना टॉप 5 खंगतलगा हाइरिबा लाइसिंग अदु अखोइना अखन्नबा प्रोग्राम अमदा मयामदा उथोकचगनी अखोइगी हाइरिबा प्रोग्राम असिगी हेना अकुपा मरोल खंगनिंगगदी अखोइगी टेलीफोन नंबर 0385291146 अमुका नाइजगे 0385291146 हाइबा नंबर असिदा अखोइगी ऑफिस आवर पुंग मापन मखाइदगिना 6 PM फावबगी मनुंगदा मयामना सबमिट तौबिरौ अखोइगी ngasiगी लाइव असिगी मरु ओइबा पांदमदि मसिनी मयामदे अनाउंसमेंट असी तौजबनी लाइव असे पंगसांग सांगनासु थाजरोइगे मयामगा इंटरेक्ट तौबई तंजा अमा अखोइगी लौजरगा मसिगी अनाउंसमेंट असी लौथोकचहौबनी हौजिकी ओइनदि मतां स्वाइदा अखोइगी लाइव असी लाइव थाबा नुमिता अखोइगी चन एलिसामुदी सोनमगा मयामगा इंटरेक्ट तौबगी तंजादु लो अदुदा मयामगी अखोइगी कंटेंट सिंगी मरमदा मयामना हंगनिंगबा खोटनिंगबा इंटरेक्ट तौनिंगबा अमा खुदिंगमक मखोय अनिदगी मखा ताबा इंटरेक्शन तौबियो हाइजरगा हौजिकी ओइनदि मतां स्वाइदा लोइसिनजरे